الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معلوم خدا عز وجل إنسان خلق كريه، خدا عز وجل أفضل مخلوق إنسان شكريه. خدا به کائنات جبو انسان شکلی افجی علامته خدا قدر و قیمت و دیر ده انسان. اما دیر انسان به ناس کردن خدا و پیغمبر خدا. وقتا انسان خدا ناصبه و پیغمبر خدا ناصبه که او انسان دیگه خدا عز و جل به اگر که ونج خدا حزب کن و مبین تابع پیغمبر ازیج و حزب کن. جا اف دنیا جبو امتحان خدا معانیه و دنیا جبو خاطره که هم خدا ناس کن پیغمبر خدا ناس کن خدا عز کن پیغمبر خدا حزب کن. وقتا که خدای خدا ناس کن و را پیغمبر خدا تعقیب کن جمرا حیات کی ابدی حیات جنت ہے. خدا عز و جل بی انسانی خلق یا ارض و آسمان جرات چه کریه نجبو بی چار روز دنیا بی چند روز دنیا یوکسا که قیامت تنبه عالم کی ابدی تنبه اب حیات نت حیاته جبروی هوای جبوکم حیات ابدی حیات جنت قازانج بکن. ام د آخرت دا رضا خدا و شفاعت پیغمبر مستحق ببن لازمه کن وی دنیا امر ریا خدا به قرآنش پیغمبر شاندیه و امر مکیره اتباع پیغمبر که گرم وی ری تعقیب کن. جبروی هوای سر انسان لازمه که وی دنیا خدا به ولا نبلونکم از وی امتحان بکن بر ریا خدا و پیغمبر خدا اطاعت خدا و پیغمبر و دورا ریا شیطان و نفسه و طاغوت و ظالمه که در راه خدا و پیغمبر خدا را به حس کردن خدا و پیغمبر نشان بده اول دنیای جی مطلوب به و الی آخرت جی مستحقی جنت خدا و رضا خدا به. بنی ایرو اوقات دنیا دا نعمت خدا زیاده بونه بلکه تاریخ دا وقت ایرو که انسان حضور سزنتنه سببی وی جرا پیغمبر دور بونه. خدا ناز نکنه بنی صبی تی کشتن بیرک تی کشتن سیفی تی کشتن انسان معظم تی کشتن و بدست ان ظالم ایرو دنیای دا رئیس دنیای دا دلیوان جینا شوده ایرو نکلر سلاح خوی المازند خوینا مسلمان دا صبی مسلمان دا نمیست کن بلا کش خدا و پیغمبر دور بونه. اما انسانی مصاب بی جزا نامینن و انسانی که ریا خدا و پیغمبر خدای تعقیب کن به مکافات نامینن. انسان هنه که دنیا دا عمره وان تبد ظلمه دا در باسته و هنگی هنه عمره وان تبد مظلومیت دا در باسته نممکنه که حق و مظلوم اجبان ظالمان نیستندن اوج آخرت دایر. انسان کل و دنیا چه عمل بکن یعنی عمل کن کتاب خدا و سنت رسول الله هم د دنیا دا حضور منه هم د آخرت دا جی و مکافات مشترک خدا و شفاعت پیغمبر مینه. خدا ما توجه رضا خو محروم نکه و شفاعت پیغمبر و حس کردن خدا و پیغمبر دور نکه. معلومه اهمیت خطو دوم خدا جل جلاله قرآن داد بجه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. خدا بجه تو بجه يا محمد بلا او رحمته خدا فضل خدا كيف خوش بن. مفسر دبيجن فضل خدا رحمته خدا حضرت محمد عليه السلام. هناك دبين فضل خدا قرآن ورحمته ويجي حضرت محمد. جا خدا امر ما كيه ام خاطنا حضرت محمد عليه السلام كيف خوش ببي. لورا كما رحمته كم كي آتك ديترها يا خدا بجه وما ارسلناك الا رحمة العالمين. متى رحمت شان دیاج عالمی را خدا بجه متى رحمت شان دیاج عالمی کی پیغمبر ما رحمته خدا جد بجه بلا رحمت خودی کیف خوش بن جاج باب اتکن لغا مولیدی جی کیف خوشی حضرت محمد علیه السلام پیغمبر خودی بجه انما انا رحمت مهدات اس رحمتم هدایت چیمش انسان را جاج بر و ام جبوی کیف خوش بن هاتنا پیغمبر السلام. معلومه پیغمبر ما مه عربی 12 ربیع الاول ولدیه ومهي شمسية جي 20 نيسان ولديا بجوايا مها نيسان يا گورا مهي شمسية پیغمبر ما 20 نيسان ولديا جبر و هم باطناوي كيف خوش دبي رب العالم و قطلو دوغم هنه بكي وسيلة هشياريا مسلمانا حتى مسلمان به هشيار ببن بگيجن هف. معلومة دايما ويد بيجم وقت صلاح الدين ايوبي چوي قدس بندسته خاچلیا درخستی اول مسلمان شیار کرد. مسلمان چه شیار کرد؟ مسلمان مولید شیار کرد.
ام مولدا تمام مسلمان گریش تاب قوت چکر چو خودش بندسته یهودی خلاص ان شاء الله امودن ام مولد هنه ببن وسیله هشیاریا امت مسلمان قوت چکن حتی بکن و مسلمان مظلوم بندسته کافر ظالم خلاص کن خود سا شریف بندسته يهودية نجس ونيستا خلاص بكن إن شاء الله. مولد مناسبة كي قران الجم مصر مانا شكو هر مناسبتي تشتكي مازنتي بيرا مصر مانا نعمتك مازنتي بيرا مصر مانا و بيخنبر عليه الصلاة والسلام نعمتك قالك مازنا بيخنبر جمارج مصر مانا را شكو أم بوي وخدت تعالى وكره السبب بو خلاص بونا ما عذابك أبدي شكو هاجر كو بيخنبر جمرانات بانا شاندن تبيكو أم وكفا كافر دي خاچو صليب سكرا مدبون أم كافر إيمانا مبخدين أدبون ومي ببانا مستحق عذابك أبدي بسبب وي أم في عذاب أبدي أم خلاص بون معنا أخوان نعمتك قالك مازنا نعمت حوجة مصر بجا كيف خوشيا مسلمانا هر بمناسبة قالك أنا دروجك تاني دبي لتمام لحظات هذا لازمة أب نبي هاي مازن أب نعمتها هاي مازن كو خدش برشادي دفكر مدبي ودبيرة مدبي ودهشة مدبي دعقل مدبي درحي مدبي فمقصود مولد نقو كو هما خلقكم ببي الهبدو بقن هبدو نافا مقصد نا مقصد مولد خوارنا گوشت و قرار و ترشكايا يا تاطليا يا مقصود مولد بير آنينا حالي في نبيك وخدج مرشان سيرتا وي بفهم كرن بحث أخلاقي وبكي بكرن أم بوا أخلاقها بمشن بحث شجاعتها بكرن أم شجاعتها بمشن بحث حلمها بكرن أم بوا حلمها بحث عفو سماحتها بكرن أم عفو سماحتها بمشن بحث جهادها بكرن رياوي دي جهاد دا أم دوي خطو ريا جهادها دا أم بمشن أبا مقصود يعني أم حالي بخنبر فامكن وأم وككو بخنبر شاوان ماشي أم جدوي خطوري دا بمشن أم جوي خطوري نينا قوارتن ببي شكلي هنكي أم قيمتي في بمناسبة ناس بكن في بيرانين أم ناس بكن أما هاجر كنا ولا كوم ببنو وبي شكلي وساعتك دوا بشرجي أو تشتبدا مجبير كن ما نخو ما ناس نكر ما نريا محمد ناس كنا مسيرتاوي ناس كنا أخلاقي نا شجاعتاوي نا جهاداوي تشتك مجي ناس نكر بجا أف كومبون وسيلة نا مقصودة جزات إخوان وسيلة ريكا كومرو بي كوم بي و سيرتا بخنبر بخوندن مرو تشتكي جوي سيرتا فهم بكي وعمل بكي فخذ تعالى بك خير وسلامة وسعادة جماعة وتفدر بخير إن شاء الله.